Dobrodošli u Strujanja, točnije u pohvale. Nebojša, u hrvatskom filmu meni uvijek fali malo hvale, malo da jedni druge potapšamo po ramenima, da pohvalimo svoj rad. Možda je to i falilo u našim slavnim nuklearnim obiteljima, možda se u njima nije dovoljno hvalilo, ali mi ćemo sigurno naučiti našu djecu hvaliti i danas ćemo ja i ti zajedno pohvaliti neke hrvatske filmove, klasike, neke novije i naravno neke možda za koje želimo da ih što više ljudi vidi. Predlažem da krenemo s klasicima, pa nam ti predstavi jedan klasik koji po tebi zaslužuje sve naše pohvale. Okay. Prvo da kažem, super mi je ovaj koncept, zato jer ja isto mi je već malo preko glave, ljudi grade identitet hejtajući stvari, znaš, kao ne znam zašto je to, je li to ono kulturno ili kulturalno što ti veliš ili je se uči na nekoj školi, ali ja imam osjećaj, znaš, da kad treba hejtat su svi jako glasni, kad treba hvaliti, ne bi baš. Ovako, znači ja sam odabrao kao klasik, zadatak je bio da biram filmove koji me fasciniraju, i to sam i napravio, zato što izabrao sam filmove koji mene na neki način, možda mi nisu najdraži, ajmo reći, kao povijesti filma, ali me fasciniraju svojom formom, svojom svojom cijelinom, ne? Kao klasik sam izabrao Bulajićev film, Skoplje 63, ili Skoplje 63, ali mislim da je 63 ispravno. Ne? Znači, to je dugometražni dokumentarni film, snimljen 63. naravno, a odmah neposredno nakon potresa, priča koju sam čuo je glasi da je ekipa se odmah praktički spakirala u avion iz Zagreba i odletila. Vjerojatno su se skupili snimatelji sa svih strana, ne? I pratila idućih mjeseci što se zbiva u Skoplju i nastao jedan film koji po meni, osim što je rijetki dugometražni dokumentarni film u hrvatskoj kinematografiji iz tog vremena, zapravo bih ja rekao da se kod nas poprilično dugo se dokumentarni film smatrao ili televizijskom formom ili kratkometražnom formom, znači nekakvom juniorskom formom kojom se bave studenti, početnici, nekakvi, ovo ću pod velike navodnike staviti, ali drugorazredni redatelji koji ne mogu doći do pravog filma, što ne može biti dalje od istine po meni. Tako da je prvo super mi je da postoji jedan film koji u našoj kinematografskoj povijesti koji odudara od tog pravila i odudara na jedan, za mene, izniman način. Znači, film koji kada gledaš izgleda kao nekakav udžbenik dokumentarnog filma koji koristi, rekao bih, cijeli repertoar kao nekakvog filma do 60-ih. 60-te su za dokumentarni film bile, ne samo za dokumentarni, ali izrazito za dokumentarni, prevratničke godine, zato što zbog izuma lakših kamera, kao što je 16 mm vrpce, zbog izuma nagre, prenosnog magnetofona, odjednom se dokumentarni film oslobodio svih okova koje je do tada imao. Ne? I to se ovdje vidi, znači to je film koji je prisutan svuda gdje kamera može fizički ući, a to je praktički svuda. No istovremeno je to film koji je jako vezan uz tradiciju, zato što je praktički njemi film. To je zanimljivo da je jako puno zvuka tu naknadno građanog, pa gledaš dijelovi filma izgledaju kao da su mogli biti napravljeni 30-40 godina ranije. Ne? Zatim, u 60-ima se dokumentarni film oslobađao naratora, baš zbog toga što se postao moguć prijenosno snimanje zvuka. Ne? I ovdje isto vidimo taj neki prijelaz, isto djelomično je film njemi, djelomično postoji narator, ali koji je maskiran u nekakve novinske vijesti, u nekakve radijske vijesti, to je vjerojatno dosnimavano naknadno, pretpostavljam, to nisu autentične, ali to ima ulogu naratora, ali imamo i scene koji su čisti verite, znači gdje kamera skupa sa mikrofonom prisutna. A ono što je meni osobno najzanimljivije u tom filmu je ta komunikacija sa budućom publikom, zato jer film počinje i završava sa scenama projekcije dokumentarnog filma, odnosno nekakvog vjerojatno grube verzije, građanima Skoplja. Ne? Što zapravo nekako otvara taj film na suradnju između protagonista i autora filma. Kao i Kronika jednog ljeta. Kao i Kronika jednog ljeta koja je snimljena neposredno ranije, znači 61. Tako da su to zapravo postupak koji je jako nov, jako svjež u svjetskim okvirima svjetske kinematografije. Mi ga imamo u našem filmu. Na neki način
vidimo i nekakve naznake nekakvog, ja bih rekao sad, socrealističkog filma koji je jako ono gotovo prikazuje tu brzu obnovu Skopja kao nešto što ono sa nekom dozom euforije, a onda se to sve skupa raspada u direktnom kontaktu sa građanima koji vele ono ne, zapravo je to sve to je sve zapravo nekakvo Potemkinovo selo još uvijek. Da, meni je taj moment bio poprilično subverzivan jer je zapravo govorio da je i ta obnova vrsta propagande. Sam film to razotkriva kroz izjave protagonista koji kažu ovo će trajati godinama i godinama i godinama, nas čekaju godine i godine problematičnog života, što je recimo u ovoj sad situaciji koja na neki način u Hrvatskoj korespondira onome što film prikazuje je na neki način tabu tema. Dakle, to strpljenje koje je potrebno za uistinu civilizacijske dosege implementiranja nekih vrijednosti u društvo. Ovaj film to ne skriva. Hvala ti na izboru Skopja. Možemo sad ostati zapravo u ovom polju dokumentarnog filma. Voljela bi da se još malo osvrneš na ovaj maćehinski odnos koji si spomenuo kinematografije prema dokumentarnom filmu, jer sad ćemo doći do nešto starijeg filma, nekoliko godina starijeg, također dokumentarnog, koji ipak još uvijek pokazuje ove nekakve tehnološke datosti u smislu voice-overa i nametanja nekih igrano-filmskih postupaka dokumentarnom filmu. Evo, možeš nam reći koji je tvoj drugi izbor? Moj drugi izbor, znači, taj izbor spada u onu kategoriju guilty pleasure. Znači, nažalost, sam ja tu, pogotovo kad je domaći film u pitanju, bojim se nepopravljivo već profesionalno nekako oštećen na način da ne mogu film promatrati na onaj hedonistički način kao što sam mogao prije nego što se bavio filmom. Ne? Ali recimo ima tu neke iznimke i uvijek sam, vrlo nedavno sam zapravo vidio film Dušana Vukotića 1001 crtež. Znači, to je film koji sad godinu zapravo ni ne znam, ali pretpostavljam da su to kasne 50. Ja sam pogledala film iz 1960. 60. Ok, kasne 50. Znači, to je baš taj nekakva prekretnica. Mislim, ja recimo na Vukotića uvijek sam slab na njega i to ne zbog surogata, nego zbog uspomene iz djetinjstva na dva njegova filma koji su me obilježila kao koja dva? Sedmi kontinent i Gosti iz galaksije. Ne? Znači, to je to je pravo onaj predpubertetski guilty pleasure, jedan i drugi film. Ne? Toliko su mi ostali u pamćenju kao genijalno nekakav doživljaj da ih se ne usudim pogledati ponovo, zato što da mi se to ne sruše sve skupa. Iako mislim da neće, mislim da to a 1001 crtež ima tu razigranost neku ima. Znači, to je kratki dokumentarni film koji je zapravo obrazovni film, koji pokazuje nastanak klasičnog crtanog filma sa svim fazama od ideje scenarija preko nekakvog dizajna likova, razrade knjige snimanja do zadnje faziranja, koloriranja i tako dalje. Znači, on spaja puno stvari koje su meni uzbudljive. Prvo, ta jedna tehnologija proizvodnje crtanog filma je meni strašno uzbudljiva, koja se više ne radi, ili se radi možda vrlo iznimno. I od uvijek mi je bila strašno mi je to bilo zanimljivo, taj jedan nevjerojatan trud koji se ulaže u svaki frame, svaku sekundu, koji ovako je i ta magija nastajanja pokreta. Toliko da sam i ja se usudio raditi jedan crtani film što ne bi nikad više ni postao, zato što definitivno zahtijeva neke sposobnosti koje ja nemam, ali se neizmjerno divim ljudima koji to rade. I taj film kratki, zapravo osim što pokazuje taj proces nastanka i na jedan vrlo šarmantan, duhovit način to i sami kreativni proces prikazuje. Znači, baš jedan zaigrani, mali, veseli film koji sam neizmjerno uživao kada sam ga
otkrio sad nedavno, zato jer od kad radim u Zagrebu. Okay. Daj nam reci malo još o zapravo toj našoj dokumentarnoj povijesti i imaš li ti neku svoju privatnu teoriju zašto smo tako uporno držali dokumentarni film u okvirima kratkog metra i ja sam se zapravo istražujući povijest hrvatske dokumentaristike iznenadila kako nema ničeg dužeg od 15 minuta. Imaš li Pa gledaj, ja imam teoriju zašto i dan danas je dokumentarni film nekako iako naravno potpuno neopravdano, u nekom drugom planu, zato što kad gledamo trenutnu ovu situaciju danas, znači ove godine je rumunjski dokumentarni film nominiran za 2 Oscara. Prošle godine je makedonski dokumentarni film nominiran za 2 Oscara. Znači, ajmo realno, ako će hrvatski film napraviti neki svjetski uspjeh, onda je neuporediva veća šansa da će to biti s dokumentarnim filmom nego sa igranim filmom. Jer tu je nešto što, to je stvarno proces, to je stvarno prostor u kojem se možemo igrati s najvećim. Ne? Ali ja mislim da tu leži problem, moja teorija je vrlo jednostavna. Dokumentarni film je jeftin u svojoj biti, je ipak jeftiniji od igranog filma zato što je u nastanak uključeno manje ljudi. I samim tim činjenicom što je manje ljudi uključeno, što manje ljudi živi od tog filma, a s druge strane nekako je i poprilično otporan na taj celebrity kulturu, nekako koja je privlačna masama, ali i mnogim filmašima. Čini mi se da dokumentarni film ne nudi niti bogatstvo, niti slavu, nego je to čisti film, ja bih rekao. I baš to pokazuje zapravo da većina nekakve priče koje se vrti oko filmske umjetnosti nema veze sa filmom zapravo, nego ima veze s drugim stvarima. Ima veze sa onako željom za slavom. Nije to sad neka otkrivanje Amerike što pričam, ja mislim da je to svima očito, ali tu je dokumentarni film zapravo nema taj eros nekakvog velikog uspjeha, pare i tako dalje, pa onda automatski je manje zanimljiv i medijima a i financijerima, ako ćemo realno. Da. A hoćeš li ti raditi igrane filmove? Hoću. Ja sam upravo završavam kratki igrani film. Razlog je drugi moj, ne zato što težim slavi i bogatstvu, iako bogatstvo ne bi odbio, slavu nitko ne bi odbio bogatstvo. Nego zato što dokumentarni film je jedna zahtjevna forma za mene psihofizički, jedno tako reći. I s obzirom da sam već dosta dugo u tome, baš sam osjetio želju za jednim kontroliranijim procesom kakav mi igrani film pruža, gdje mogu u malo nekom smirenijem ritmu probati ovako u jednoj lijepoj dvorani raditi probe s glumcima. To je divno. Zanimljivo je, među velikim hrvatskim redateljima tek nekolicina je nastavila snimati dokumentarne filmove i nakon što su se etablirali u području dugometražnog igranog filma, ali meni se zapravo oni najviše sviđaju jer to pokazuje autentičnost njihove strasti prema bavljenju filma u svim rodovima, jer zapravo ne možemo sve aspekte tog iskustva dobiti samo kroz jedan rod. To je ovo o čemu govoriš. Sad, ovo je sretan trenutak da dođemo do tog lijepog pretapanja dokumentarnog i igranog, koje mi se čini fenomenom koje sedma umjetnost zapravo sve više obgrljuje i u nekom svom povijesnom hodu ide prema zapravo odustajanju od te rodovske ideje. Koji je tvoj izbor za suvremeni hrvatski film koji zaslužuje pohvale? Pa izabrao sam film iz čiste zavisti, ajmo tako reći. Zavisti ne prema samom dijelu, nego po načinu rada iz kojeg je taj film proizašao. Riječ je o filmu Kratki izlet Igora Bezinovića. I ja Igoru baš mu zavidim na makar prividnoj lakoći s kojom stvara. Ne? Iako znam, s obzirom da se znamo naravno jako dugo i prijatelji smo, da to nije daleko od istine. Znači, znam kako on uspije napraviti film u vremenu u kojem ja ne znam napisati ni sinopsis. Ne? I to odličan film zna napraviti. Ne? A koji istovremeno ne izgleda niti neuredno, niti zbrzano. Ne? I to je jedan ili urođeni talent ili stvarno neka velika vještina koju se divim.
A Kratki izlet je film koji me stvarno obradovao kad sam ga vidio. Stvarno me obradovao sa tim vrlo vještim kombiniranjem nekih dokumentarnih postupaka, snimanja na stvarnim lokacijama, na Mutovanskom festivalu, nekakvim korištenjem slučajnih statista, ajmo tako reći, ali u kontekstu jednog vrlo strukturiranog filma koji ima kompoziciju koja je vrlo precizna, igrano filmsku kompoziciju i koji kad ga gledaš kao cijelinu zapravo sve je na svom mjestu. Znači nema ni malo tu slučajnosti. Znači neko je uspio iskoristiti slučajnost da napravi nešto vrlo kontrolirano. I evo, ja bih volio da znam tako, ne znam, ali možda bi bilo i previše možda možeš da su naučiti. dvojica, tako da imamo već Bezinovića. I to ja znam da Igor voli voditi radionice, tako da... Pa gledaj sad, navodno, vjerojatno me laže, ali navodno je on počeo svoj filmski put na radionici koju sam ja vodio. Ne? Tako da možda mu je vrijeme da vrati taj dug, da mene uzme na neku radionicu. Što misliš, što je zapravo tako potentno u tom spajanju dokumentarnog i fikcionalnog izlaganja i osjećaš li da se hrvatski film sve više otvara tom trendu? Pa gledaj, ti stvarnosni momenti su, ja mislim, bili jako prisutni kroz povijest igranog filma. Ne? Da bi nestali zadnjih sa ovak uzletom kompjutorske tehnologije su nestali ili nestaju lagano zadnjih 20 godina, pogotovo u visokobudžetnim filmovima, što je na izgled kao neko dostignuće, zato jer odjednom, ne znam, eksplozije izgledaju veće, akrobacije izgledaju strašnije, ali zapravo se nešto izgubilo. Izgubilo se od spoznaje da to što gledamo, čak i kad je fikcionalno, da su to neki stvarni ljudi morali, ne znam, preletiti provaliju s automobilom ili se, ne znam, potući s nekim ili dresirati nekog majmuna ili lava s kojim će se naći u kadru. I ja mislim da je to otvorilo prostor, znači to što hiperkomercijalni film se približio animiranom filmu i otvorilo je ogroman prostor na onom nekakvom art house igranom filmu za stvarnost. I tu je sad dokumentarni film ulazi kao sa te strane, znači na tu poziciju koja je gdje se igrani film povukao. S druge strane je dokumentarni film ti da bi napravio dugometražni dokumentarni film u nekim produkcijskom vremenu koje vrlo često financijeri zahtijevaju da je ograničeno, ti moraš zapravo ići u hibrid. Znači, moraš ići u hibrid na način da radiš ili dokudramu, znači da uzmeš stvarne ljude, ali im pripremiš neku situaciju koja se baš ne bi dogodila spontano ili imaš neku drugu intervenciju u stvarnost koja zapravo graniči s igranim filmom i to je zapravo taj neki uzlet hibrida se desio iz dva razloga. Znači, s jedne strane jer se igrani film povukao, a s druge strane zato što je dokumentarni film treba popuniti to vrijeme. Svi znamo za napraviti 80-minutni ili 90-minutni film, znači da zapravo narativi moraju biti puno veći nego za 15-minutni film. Znači mora biti nešto što je od životne važnosti. U 15-minutnom filmu možemo imati crticu, ali u 90-minutnom, ako želimo da publika gleda sat i pol naš film, onda se mora zbivati nešto što je od životne važnosti za protagoniste filma, a samim tim i za gledatelja. Kad smo kod životne važnosti, zamolit ću te za kraj da pridaš malo veću važnost jednom od ova 3 filma koje si danas hvalio na način da kažeš da si jednog od njih ti mogao snimiti, odnosno režirati, koji bi to bio. Iza kojeg bi onako ponosno i sretno stajao. Ma gledaj, neću to napraviti, znaš, zato što prvo mislim da bi bilo jako... Pa znaš da moram završiti s provokativnim pitanjem. Prvo bi bio presretan da sam bilo koje od te 3 filma ja mogu potpisati. Drugo, iskreno mislim da ja ne bi mogao nijedno od ta 3 filma napraviti, zato jer ljudi koji su ih radili su svoj duboki pečat svog autorstva i svoje vještine utisnuli to, pa bi sad bilo jako bezobrazno da ja bi baš možda i malo bolje to napravio. Tako da, evo, birao sam 3 filma koja kažem, bi stvarno im zavidim na sva 3, ali u jednom pozitivno zavis, ne neka kao zlobno, nego kao bravo. Nebojša, hvala ti na pohvalama. Hvala tebi. Hvala vam na pažnji. Bila su ovo Strujanja, podcast Pohvale. Ostanite s nama i gledajte i druge epizode.